Gatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV uthiete na mbere na kwirorera na tabarira ya Mathaga Maitu haria tukurehagira andu aria merutĩire gwika maundu kuguna aria angi na gutwarithia bururi witu na mbere. Muthenya wa umuthi tunyitanĩire na Liz Muthoni Wanyoike niwe mwambĩrĩria wa NIBS Technical College na tugicokereria riu wina milioni 22 na nduri wira na nduri gwa guthie wekire atia? Ndambire ngikoma kiumia kigima in depression. Niki? Ili guthie ku. Ukiri na mbeca? Yes sir. Money is not the problem. Na hindi ndiari munini. Tondu ciana ciakwa amwe ni marikitie thukuru na magathie ruraya. Riu it was whatever happened was devastating. And I was some kind of a depression and I didn't know what to do. There were some friends amwe Murugamiriri na nie muno kihinda-ini kiu na nio riu tukirigwo tugwika atia. Dauma guku Temple College ri ndakirire bara tugicemania na mutumia the Embu County Representative twari nake tugikira bara twakira bara riu tugire twarora naku ni twathire twikira bara Tomboya tugikira Moi Avenue tugithie haria Pioneer twathie hau ri tukiona nyumba empty hindi ya bomu yakoretwo yahurwo twakora nyumba iyo tukira na tiriri tareke twambe twiciria atiri twambe turore nyumba ino ri ihana atia tondu riu we Muthoni riu ni college ingi ukwambiriria na you are good at it ngimwira haya tareke tugerie tukiambata kuu twambata ri twikora mundu kiau getagwo muciri no tutiamenyaga niwe kiatika tukimuria atiriri kundu guku space ino empty no mutuhe akiuga eni ngimuria ndugitwethere mwene itwa no mutigwetha mwene ni nie ngai tukiamba gucemania na ngai handu hau yosaga twikuruka hau kamuka getagwo NIBS cave riu hau no nie ndambiriirie riu kwamba kuririra tugikara hau tukirigwo ni atia what do we do nikira kuriria ndire wira ndire ndego guthia atia ndu urorete naku ikario kiundu gitari kiega na no gwiciria urajetiketie ni atiriri uru ni gute hope na ukorwo utari no ndungika ona muno ti mbeca ndinacio ta gukorwo ndari muthomu ndari na certificate na ndari na experience maundu macio ni wadirikanaga tene mbeca cia ndeithirie na nikionaga ndi very passionate about githomo especially girls na men these days kwado manalirira boy child ni boy child ino ri ikiri na thina mundu o wothe muthomu na kagia na certificate ri angiaga kwimena ri ndeundu atangika muno na ti mbeca tondu you can get a job no wandikwo wira riu nie ri ngimenya riu ri nie ndi undu ungi njoe ndi mwarimu ndie ndaruta wira ungi wa secretary kana kindi mwarimu tuikara hau tukinywa coffee tucoka riu ri tugithie nake kuria ndagithire fine from there ndakijenyo ni andu angi tugithie kuria tukiuga space iyo ri no twende riu niguo tweciririe gwambiria college within that about a period of 1 week ri nie ni ndakoretwo ndona na andu aingi arataingi akundeithia mokire ona ndiwe ni kuma naku umwe wao ari engineer structural engineer akijere hura makio niki ngimenda maka tondu ri ndiwe gwika ata kijere ndi na mbeca ni guthondeka ni thukuru ya kundi kwambiriria niki idea ya kwambiria thukuru ingi itari secretary ri ni ndakoragwo ndi nayo muno even ndi guku no partners matiendaga ku diversify riu ngiona this is my opportunity to do that fine twagethire tukibook space tucoka tugetha kametha tukiiga na iburi riu hau twariana hau niho twathondekeire ora tugwika then mbeca iria ciarĩ Equity Building Society riu tari ni kuciarĩ ni twathire bengi no twathire kuona tukiona James Mwangi ari finance director actually and ari CEO ngimuhe story yakwa akinjira hatire problem ona igu agituruta hau kametha-ini akambia gutukomborera ka meeting hall uko New Stanley Hotel ini kwe twacemanagia goka akihe uhoro wa ritwa riria Nairobi Institute of Business Studies na ngiona ni riega na tukiuga ni NIBS tugithi tukiregister
Kuregister kuria kwa ministry ri marandora uguo makona niki magacoka makamenya kuria ndirari makamenya maundu makwa uria mahana ni mathumburire muno tondu mendaga kinya kwaga kuhe license but through God's grace ni ndacokire ngiwini na ngikiheo marua makwa mbiriria ngiambiriria riu na tugigithii uguo na college riu ngicoka ngioya mbica yakwa tondu niyo ndekirire ngatheti-ini pa niyo advertisaga nayo I'm no longer here but I am here. Riu ri mbeca icio ciathire atiriri I had to buy a home kwa guikara ndiari ona kinya gwa guikara ngioya mbeca imwe ngigura nyumba haha ukunjiraga wanagerera ho kiriricwa ngithii ngigura hau tondu nacio itiakiri goro ndagura plot iyo ri ngicoka ithi South Africa ngigura equipment ciothe na ngicoka ngigura ria ndathire nyumba iyo ri ngiona ti njega tondu yari in an auction koguo mwene ni vandalizate ngithi ngiongerera mbeca ngikomba ngigura apartment ibu ni kwa ndathamire no kwe njikaraga kinya umuthi in that apartment so riu ri mbeca ri ni ciahana ta iguthira no na ni ndina mbeca kwambiriria nitukiambiriria ngiamba ngiregister 25 students twekira advert yakwa ri na mbica yakwa ri na ngimera kuria ndiri tondu yakorwo ire page ya notices ri andu ni mamiroraga muno andu mahinguria makona haiya karizi arakuire magaca makona aca and that's how it started and then it has never stopped growing. Can you remind us on how to check the TEPAD title there? You can remember how to measure the TEPAD. Tuki umuthi yambiririe NIBS. Riu ni NIBS Technical College. Riu ni NIBS Technical and I'll tell you why. NIBS uguo ramiona uguo muona guku ri it's a university. Ithiete igoka igachekwo ni andu a Commission for University Education na maka approve. No hari andu manjirire na ngirega. Makinjira riu ri no muhaka u break college ituike NIBS University. Na ucoke transfer all the assets of NIBS tondu ndagithiete ngibirundaga nigetha riu cikoro urani university the way university is supposed to run which is okay. Na hindi iyo ri nigo twambirie kuona dalili ya andu aingi mararikia university matirandikwo mawira no andu a diploma ni marona mawira and then I made that decision ngiuga ni ndikwenda university na marua macio guku gakwa meho ati ingenda go start university no uguo no transfer cigwika and then it will be in NIBS University. You know, riu githomo ni kirakoretwo giathuka muno nie ngiuga reke njikare ndi college nigetha ndime manager nie itakunidi kiria uhoro wa isitagwa board of trustees, senate, what have you. Riu maundu macio ngiona nie ndihota and again knowing where I came from I have suffered to bring NIBS where it is. Joke ndwikage ati kwina mundu rahe unajira decision ngirega every day nie ngoragwo ngirora muno horo wa githomo ra kirathi na hindi yo polytechnic ciothe ni ciahingirwo igituika universities. Riu ri ngikiuria andu aya marenda marathomera university bagio ni ukorwo me college riu niguo tuthiete uguo tukona kuracenjia riu ningo giuka ni technical skills so automatically I said I'm going to offer technical programs. Now that is what we are offering now as you have seen. Nita iriku uraheana na hihi maciaro maria wonete nginyanagia riu? Then artisan courses ciandora maranyitire D minus na E uti mundu tutarahe chance eni ndio riu mathomete kinya fofo riu ri icio artisan ri ona makirathi mathiaga hanini muno ni andu a moko na no moko ri ni more next to the brain what you can do with your hands. So riu turathomithia artisan courses ni turathomithia hotel management hospitality iyo nayo ni big industry riu ni wona kuria marugagira. We have very good workshops for that. Ni turathomithia electrical engineering na cio riu ni tondu wa miako ria iho na no journalism no practicals. It's also a very strong department. Githomo mwiroreri wa NIBS TV gakunyitogeni thiini wa tafarira kwirekerera na no turagithomithia ici business courses although ni technical ukona they are not as many as they used to be.
no diploma ona ya business administration kana isi sales and marketing uthomeire kana marketing uthomeire college ri, it's different from going through a university. Tondu guku ni hands on, mwalimu ekirathi, mwalimu ni akumakira, mwalimu ndotirathomithia online, it is actually student teacher. Riu ri koguo ni marathoma moe na uhoro wa kurani businesses na kumatwara nja, kumatwara attachment, kumatwara ikora ma factories kora mangikora makimenya. Riu ri kosisi ni irateithia ciana muno tondu higo tigikiaga wano tu makwaga mawira yu no rutando hospitality ri direct aingia ni ora turahe mawira na no akigwa na no de maheaga mawira tondu ni turahiguria mukawa ucio ni tukuhigura match na no kwa students aitu marethiaga polishing up no ni attachment tutigera kwamba kumandika tondu mukawa ni commercial no mathi attachment kundu kungiri riu magokaga mandika na contract ya 1 year only the best nigetha na wangi makahea gikindi makahea ria ngimweke riu ri maundu mara nguite muno ni murigo ucio wa kuhota ku make sure ati mwana thomera guku ri mundu uraputite mind yake githomo-ini ri ndangigwatia ona gwituika gutikiagaga mundu rathoma na thina kuno itiraingira kiongoi ni guthaka no komeno hoti wa gwika undu no hoti na itukima counseling ya guku ya juu muno utari thukuru utari kirathi no utari mucii ni atia wikaga uria njikaga ni atiriri ona andu aria matari arutwo akwari na kuu njari niwonaga ni thiaga muno nja na ndoni ndigahota gukinyira andu othe so I go through the media kuheana uhoro wa mikarire riria ndi ofisi no ni heagwo mathina ciana ici ni ciheaga mathina maingi muno maria mageragira koguo ri ni ndikaga a lot of my time ngiaria na students na aciari ona ngire marutaga universities makandehera ndima encourageaga even with my own experiences that you can fall down no rugame uthie maundu makwa ni maingi no mainly ni giving back to society ni hari undu hihi uri weka wiriraga the only thing I regret regret ntakuona gutiagiriwe ni guthii uguo ri when my partnership broke iria utwirire ya mbere mwambitie muri ingi iyo riu partnership ni tumaga jesirie kai niki tutekire right what didn't we do right na gesiria what happened maundu macio mekikire matiagirwe no korwo happen na otherwise regrets gutire tondu riri maundu mara urahitukira ri ni mega muno tondu nimo matumaga magaguthondeka ni ndwaro cio ngatho cia mwanya muno Madam Liz ni undu wa mahinda maku na ni undu wa itemi riria ukoretwo nyitite makiria kugacirithia horo wa githomo na kuhe mieke andu aria matangikiona mieke mathukuru-ini maria mangi makiria gikiro-ini kia university na gukihe andu uhoti wa gwika undu na moko mao ngatho cia mwanya mwiriri wa Kameme TV hau ni tugukorwo tugitirira na tafarira ya Mathaga Maitu muthenya wa umuthi tuma na Liz Muthoni Wanyoike niwe mwambiriria wa NIBS Technical College atutariria thabari yake na maundu maria akoretwo agereire na ningi hari akinyite na hihi muonere wake wa maundu koragwo hana atia ni ndiri rungu kuongerera titagwo Njoroge wa Kimanigia no tukumwega nginyagia muthenya ungi ota wa umuthi mahinda ota maya Ngai akuhe thayo.